pozdravila pravega čarovnika Aleksandra. Če torej verjamemo v čarovnije, Tanja, naj ti predstavim najmlajšega slovenskega čarovnika. Me veseli. To je Magic Aleksander iz Celja. Dobro jutro, Aleksander. To je Magic Aleksander, čarovnik. Pa v studiu gosta, ki nas bo popeljal v svet čarovnije, v svet magije. Lepo pozdravljen, Aleksander. No stopping us right now. I feel so close to you. God, what's going on, man? There's no stopping. There's no stopping us right now. Kaj te to je? Bad bastard, okay. I feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart upon my sleeve. Love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Wow! Kaj se ti nor? To je rata. Kako je to možno? Bravo. Peter Magic Aleksander. Kaj mi je naredil, čuj? Če je to tako. Je, to je tako. Evo, to si mislil, to je malo potegnil. Da vam razlagam da već, gledajte Magic Aleksander, to je druga stvar koju što to je There's no stopping us right now. And there's no stopping us right now.